nashemerwa munonga kuchasa ninye nakira mbwenu ryakoragaruke abantu bowanyu ora bagiye gusimba jike nawo akuturari yokwe bagiye ko kubakora gym kubangira otherwise nashimira mnonga kufuna program kandi nyendo gambira bare bitu ba TV West ekuru echamane chibisha kubagambirizo basically cyane taha oguno murundi gwanje gwa kashatu niza kushobora abantu ahizo barya independence kandi niza kushobora abantu ekituyonto planning ahizo barya independence TV West na Radio West bakarigayo batukora mihuru batujyana benda hostinga after party ahizo barya independence kandi rwanyuma yo mpira gwa TV West Radio West hari yaashaba global along Kakoba Road so turinimwe so ito twajana tuzakushitama ntubakora after party ntuba hostinga zakubera independence republic holiday kandi ryabarizo bariyo rwakashatu icurunje munonga ino natore naja ko gashi ihururu ashi independence day haro mpira gwamani munonga kuzakwaguria hagati ya of course Radio West na TV West bari kuruzana na aba boda bono kwa ibari baza kwetiminga akazano kabakazano kandi of course bakujanguka after party gitu nkaza kwa karinga hi the cave band restaurant ngeno otakabura ukaja kunga kandi hati ya kutora heze kuchamchura chai twazangahi ninjiro kwisha kubaganda niza kubahereza program yo no kwemerire orinakore tuzakutandikana nimwe mw'abantu mu byale mito mu town omukasheshe tutambure nimwe kibuga cyona tubanze tukisimbe emiti then twargaho tuzaashaba global tuze kureba umupira gati ya TV West na n'ababoda naatugambire mwene kiryarimo kwekora mu murimo mukagitera yes then twarga ashaba entertainment zone nizakuba ziri aha the cave bar cyo kubanza nabo organizingire bandi direct from Kampala hagawaje yaba band chejo katwaza kuraro mtawuni nyina bana nibameta sas band atendo baza kuleta house yona izoberyo bas then nyija kubanye nabana bitu baha Mbarara abo kuza kushajika company range Kampala okay then nyija kubanye ne after band neza kutandika exactly shahi mweneti so imwe mwana murugaha shahi numuza kushanga stage yahwire muza kushanga abana bashira stage ready to entertain you then bwanyuma ya Chamuka ntuza kuba twine DJ Mark oba Mark DJ oyo mwana mumanyi Mark DJ mwana witu wa Mbarara kandi at the same time ntuza kuba twine most of the DJs from town Mbarara ntuza kuba twine lineup ya ba MCs olwakatano program yanje ninga lineup ya ba MCs na ba DJs nja kuba ne shora so niza kuba ya social media platforms nanyenda kumana wagamba ba MCs DJ wagamba bandi abeshongozi mine listi olwakatano probably olwakatano list ituneza kuba ne show konka kale right now to be twine partnership between ne aba sas band then twine Mark DJ konka definitely tokabasa kuzera DJ Mark okajira ba MC ne beshongozi so abeshongozi mbaza kuba bariho kandi natangiye kuba lininga I'm in touch with them okuyaho nyenda kuba confirming then by Friday shows the lineup yabo mbeno ompira gwa independence then guhawe gwawa kuti immediately mwena nimbenda the cave ayibambe mweni boye ne program zo kutaho mwazo kajya kunargambira nitati jabagambira ho kuza apane byo kutaha tibiroho echo kubanza cyabyona abanyambarara ko bashitamire batujangu the cave new era because abanyambarara bagitumira kazina kandi nibagita the cave new era unbeatable brand so bajinango itwenda kusetoringa ekiryaha ntwenda kuchiyarinjira ha the cave kandi at the same time ntwenda kwetegekera ha the cave so mutu organize njire naitejo mulengo realizo beryo Mbarara man kando haba the cave bar tino haba Newton Sime Motors nabo ba sponsor injirizo beryo tino haba City Tiles Central Mbarara nabo ba kwaslechi ekintu bakiri munonga ba sponsors bitu nibinji nyamwinji hariho kabiri soft drink cool events and global high school aba sponsors nibinji kweli izo beryo oro yebuza independence najimarahi twakwaho kuza the cave twakwaho kuza
nturugachayo mgurobo ntuja at the cave faster atakagenzere bujwaro wati undaka kusibi oryokwe atabantu bada cave baba baryono batureba wabaha keshongoroki hati negine request shomanya ninyenda requesting akeshongoro kandi nyenda specifically ngira abantu abina akasindikaho konka before nabani nyendo nyikirize manzi ngira abantu bachabe basime mazima first and foremost nabani nyenda kusima sponsors bitu cyo kubanza nenda kusima management na staff ya TV West Radio West na New Vision byaro kurugayo mukatwereza this opportunity then echa kabiri nyenda kusima kandi kwebaza mnonga Rob's Electronics nkomumba partners banje Rob's Electronics na Shangaha Willis Street opposite na Central Market so ninkubira mukama wanje thank you for injecting and investing then nyenda kusima kana na kwebaza abantu Tale Gardens nabono bamwumba big sponsors bitu Tale Gardens nibashangwa hansaha along Tale Road warga hari utakachira hari Ntare high school no bashanga henyuma then twinaba Nim Hotel nabone ba big sponsors abatine makasente ne bashangwa Nyamitanga. Thank you so much my sponsors for injecting and for putting money in us so ndukhendera akeshongora kabo akeshongora kinyo kandi nabanyenda kagende specifically kagenda hard director witu kandi investor omwame Robs nakunda kabana ko bakweta boom party okurugo wasindi sanyu baby tulumwe bwati obwakaita so nasindika kabala ko director haliwe then for reservations twina abantu abaliono batera amasumu they want to reserve as early as possible na namba shumene nambe zesumu aba MTN muza kutishira ha 0 mukaga munana ina munana mushanju then aba Airtel muza kutera ha 0 ishatu 900 then 565 orugamba reservation nichi okubukinga omwanya gwawe kare otasa kwekwasa kwasa shame ngunaburaho kushitaba ombwire notera ite tukureservingira table yawe tujireservinga bucirikare kandi tugaka tubukinga how you know basa kutugambira izobe ryo noyenda kurya ki noyenda kunywa ki we set everything for you. Thank you so very much nashemera mnonga kwegitaho